Kubor nakaslab jong unong san hima. UMLA MDC Karanikor constituency haka arpinyo tarik jong mentau benai layo men plat padba ya ka scheme baper lingba ka scheme special central assistant border area development program kibakan top ya ka UP school hapan chering b ka jingki ya kejat hamahoti ka ban penyaso bat ka snong pot kro ka surok snong ha korai gora ka surok ka penyaso ya ka snong korai gora sa bola beta bat ka surok na keuri shalargau kiblakot baro sa ka prapolak tingka ba UMLA layo men plat ya ka ngi hakas ni plat ba ya ka scheme nolor ba pius marwan laidan lang ru uba iling do Border Area Development Officer, ba HS ding do SDO Civil Ranikor Subdivision, ba kiwi kiri rong ba. Uba Pius Marwen, habay keren makilat patay gubor, ulaong bakasurok, kaba penyaso nakasnong kauri shalargaw, kabalong kasurok, kabadan kam hadu kata-kata. Marprabajesyon ng ki BSF kimsya asyo banya nakaniglanti. Baling baka jing pleno ekini kasurok, hakaning kasngi, kalong kajing mentoy, ekispaatli kisnong, bandet sa Ranikor, kantam hakapang kasitam, haka kilala banya baro arpsaw kenta. Syuk, di sanak nama kejingking kepala lajrong, FB kontraktor kepala sistem, yang ni idon i civil SDO, di nakanya kajonga, kene kapor, ngan pli ya kenika, footbridge mo, kenika, si. Kenika scheme napo boda area nak sentral, dari kungu bangin penyat pat. Benbuk pat be mentai ni lah mar sentung ni lah iya ke school kapam ilong syuk bersoi kena mar hingi lah bo ya kena ke yen school te mentai ida jong mat ke yen school kapa ni lah bo sekolah tingkah dari sekolah nang ipai kemut ba ngi mikop syuk na marba la treba na liang i kontraktor di ba tre ya kena ke yen school haju ke poro ba dei secretary jong kenika school di an pleno ya kenika di school kenika wah jong di nomor ba kedi kepodat di nomor kajing la ben pleno ya kenika serok kampam na yang jong i boda area umjuk na yang kontraktor na tristom kini ki benai ba duk ban lala berpendap ya kenika serok dia nak kenika cungangan pelino kenika seni ya kenika iyo ya kenika serok dia yang ni ngidon kiri rumpak di jom snong banyak sakhi berpengin yo pelino ya kenika serok jom kenika snong kurai takasni ubah tidak ini bah ila play yang tukah surok meneh ketika link road ke bah tang si kelas 4 meter dari ke surok ke balong nekam hadu kata-kata nah i naduk ki post nem ke baladon ya tu surok tambah melak benyai pat mak tu surok kalong kuning seperti dia mak fa baje seneng nak yang biasa kim sya syu benyai te bersakweru tolong ba nyimla benyai mon nama ketika surok boda dalam ba kejingla kajungi ya ketua serok ngila persang da ka scheme na kalian ka boda area mu dekat ni don hane boda area upsa civil SDO tingila ya persang ngila ya bo mencesnem te kumba PI ba ketua serok ba ngila yo ben play kene kasngi nama kene ka serok kalau kajing kam dai ya kato kadisnong ndai ya kumta ki spa tri kisnong abang ngilai chapo raniko abang ikit ikinong pang nong stom dan abang ngilai don kam ngihablai jak kapor dari mentapat lang ba kajing yo jom to kasrok tingila benyaj arpo sau kata bangila benyaj hak formit bangila benyaj akan ki noki por te ngila yo ben pliru tasi yak rika yung school apo panshiring b ngala yo jungo men system abang ai hang to ngi sang sot kanong ai ba ki khna ki song ngomot ba song da jau slap ngomot ba kiap song hapor slap ki jam dengan mar hi nga bat video ngi ombal kane ngi happen tres tom bat penyo ya kai sing school don bok marsin ngi bo ya proposal ngi yo ya kai sanction berketo kai sing school mene kumbang pila i de jo pat bangi la yo ban play ya tuka sing school te ki gidon gitu mene ki footbridge ke bangin ada play makde ki footbridge ke ba don kam ban ya
nokam ha po kisnong tang isnong dari kisnong kiba para marjan kisrok kiba ngena play mene ma kisrok sene kade ke area kaba khamadan kalong kaba cencar haduk kata dari poliur de ngila yo ben play tu kisrok artli mene de isibun ki we ki nokam kumbang ngeda I te ngima bene season le break kaba ngile manta kalong ya kitu ki jinun kam kaba khampalat kaba ngilale mentah kiwi ki bentaru nak kali ka jungi ngilang don hapo ka jing ya trikam nyerap bahagi beri bakam bersak ni kita dari thor ni setem nang bodas marba kumbangi TV ba kedor arti giat amni hapo kani surop ka border road kaba bisa pusat lapo into jemir la khan kani surop nyerap beri khamtam emen bakin wan cara nikol se hakilu ni kam les wan sa CC ni ki wan sa yo ran nikol patui kam office dadan emergency kilaman non kam long bakni surok badan kuma first pak mita bypass ya kini ka badan te haju ko poru ya kini ka surok mala kerendum ne la sanction dan baka SEA VDP special central assistant for the development plan ministry goman dia hakajingot ba south wela te katai footbridge hangtai mahoti ro kadai ka wen di jingting dan kamha namar ka ling ya ka snong mahoti bat ka potkro ti break bali yo hajakap kin round kum ya tu ka surok dar ka lamba ka to footbridge kala banya bet ka poi bi hayo potkro te kadai ka scheme ba snong kila kwa bhal aslam te lamba ka jing bo lamba yamle bat ha district selection committee nilala pendap kumbab ke industri bat ketugas school building rumane katuru nila yo lamba ka SEA BDP aka jingnut ke bas pulak ka tugas surok na po koregora katu ka ling road atau snong katuru ni pulak bat katu surok ba ni la pendap ne la de penugre de surok na koregora habbola beta te mentas ngi la kumba prapulak meli lokal meli la inaugurate scheme di lembat ni border schemes te ngi scheme babaro kini ki long sha ke jing toy kan ni than borok away but nang ni sakmar nang don ni bon scheme bang la propose nang don ki pipeline mo sayo nang ba hakne rin ko sensitive te tangki ni tin ya